ni kurudisha shukrani nyingi sana ase president yetu aso wa accept wa colleagues no musikira ila Amolo Odinga do wala kiagara gorona roche no bainga Mombasa bago discuss na rakibao chikobe ko molemba sense yitu ya Kenya mwetu mwako naende Ethiopia akakole campaign ya lenge nkongusana akagune fumbire lakini tachi kubwa bono kaira nire gaiga nende bwanchire tubwata na tu experience nyara correct tonyara kolegas no mwana oli mwe wori ito okorogusia smatiana nera chaligie formula aira nenka abwata ni abagusibo spi na intwe kana to ko ganda kana serikali ndio sekoro isu tonyara ko ikaransa semese gieta ko bamaya ikiera bono gamugusito bwatie ni political value tubuati no nasin tubuati political value yani tubuati kieni mondo na bako ba ombi mwespi nende kelenge correct keo ikiara ntwe chogeti ntura bikanamo tolengere na toko kolega samo nege ko kolega county assembly banya wakanu moshara ko rumutinyo nane last year wise ko andaga alibo songo naro na bereye kisegi batinga ine ko rumambi ikobono umugusi in some ways or lose the direction, and that's why we are saying no aneka tu asangani kiana tu asangani tu amatei no irut kora ko World Bank inchitui karanse gaiga ilinde tu bwatera ne to bena linya cha to vegetam munyo letenga gire na itora skuchi motu kera bana wando no ba to igno na gendo yetu ke itora akole para yetu kwa na koruga ya koru yo moskenya yemia kwa na hiyo tumeweka kwa budget last time ingelifanyika lakini asengi tuma tena tu wade finance bill ili achete karusiwo ikagera na chiba zirichi aingo chikarusiwo na chiro chioro lakini mbado wasemelio kwa nene sana that before totarach kuruo Peto connect North Mogrango na West Mogrango wetera sepale. Bina getunkili kia ekero nyasawo sinia ko irobo moyo nenda wanchani na bantu ba mino ba ko iri kura. Obeto ba kolera igera bebo besana. That's why any time ekero ngo basana. Na bona tu asangani nchenko wok. Igekero tu kwa na yona sintoro chemechana. Ncenteneina mwaka tata no ba menyete kelito mama no agatolde chai kelito ali no ba menyete tu mete nyomba kete ya ngi round paka na ngo boli umuntu ndena na ibono tu akarali kera enyombelia oya ngi round so enyombelia karo korara ime mole na mama mino mole na iso na ba mino ntumeto sabane to engorara nyaro ntigwa nine and that is the truth mwaka nyamuguna akabera ali kurende chairo umungire batseba obararire bono iga nige kora to kongerengecha tugutwale ndamwa muna no ekara to kora libintu bikorenda bobe abantu baitu bachandegete tutarusi abana baita sebisona nagire kora tuko ibo kato kora libintu bigosareka mwegu no muska wa dena tima iskwere le umuntu nkwana rora mumura wate Isaac bono mwara na chi principe chaba pare de digaiga agoda na to kwa ndo bachi base ndo batwerane kanga na bono Vincent yotere na chibe to maede chikwa gaje dormitory na nende to kwera na to ja to ka otoba kiara ntuna baibi yani tanya kuwegena una na injuna tene ina nintu alechiba chiane nda ayabangira ba smart mama usenda onde wensi una intu aseje tu akinireta masamba no to wete bara komenya ugutaligo cha umuntu obeire a sub county director of education
Omuntu gwende kumanyana ki CDF ego tumek una sengi ngaine twenga kieli 2022 agatige gasi ayengo kora agaichaga alisoba agana chemete yons P account tunabono oikire level akagerete na ebintu bya tagetoja kokoleka kwa kwa nyorobora ine bitokora. Ukichukua pesa ya mwananchi hiyo wewe inakuwa ni kama laana. Usema tayo bayo. Na betika teko bayo. Abali mwana bantu besigete. All these principles na bali bataya. Wanafanya kazi mzuri sana. Tinkoa umwalimu Vincent Chibesa na nendenga na matena gano rano usilinke lidinji kutumia moroche ningwa na dora kwa ndeka vile hiyo siwezi nikafanya. So na kumeti sana na kumeti no monto chiro chigoro wende kumana na kibintu bigo kolekana kwa enda kongongora sama tanga une linde na yara bangaile muchiko mo support lakini mugangande mwana koigwa inkobwa totabaskal no baraka kana kwa jitani koti ora batermina ki esa account komanda mwara na isana kanganera ende tate bila nyamoko na chete on Monday akaenda mpaka Nyanchoka akaruchi pesa 2 million nenda akaenda akaegwa 1 million takonda akiripoti kabire baskali nga waichirensa liba go mondoko ende liba wando debia bantu kyute toko batebia nuira pol atija mukao chiko gamba isa tara asira mwako tu asigete wambete for more than 25 years abaga babo kurati ko rwaro boro bangirete mpaka asare tugaikaransa dia likolino ali chinguru chianzire ko mwererake wakabalia nimba maite bali toje tona baro umongi noli omwabo agaicha bagansabira nende bakangu mwando ndibana ile na kiasi na kwa mwama chikogejo yani mwibato nambo bena ile to mwando kwa hivyo ekero nyasa nchire nenda toire libaga no goteba nambiye mono nayo nyego okirigia sababu kongu kono bebe abayiboli bana bonse basirire ondete yoraje ko mu mwando igege ntoke dionse na aye twinjenge bwate bonenka one gatete kugamba ti achanye berelie elinde moe bosoma ntai boyo talibogo mwaka ateba akoleto no mwaka masani lakini mambo ya matusi na mambo ya fitina, that's primitive politics. Ntoma isko salenia malieta ekroko ruega asinama wanyaru mwana wanate ninege sieli akomboni na dadi tumesikia wewe ni mwizi unaiba pesa ya mashule mchukua bila mwana na kuana kwa na kimbate na sasa hatujui lakini nilisikia mtu akisema hivyo aina maskania mayaba mdwami. Kwa hivyo tukatomotike tomosabere tuatebete na first years na second years asibono igaunete na ine chibasi ya chire university chirichiko walia se national government ministry. So tutapatia third years, fourth years na bali bako ndo chimotwe na boy go form 2s, form 3s and form 4s. So tukiwa tayari na watoto tuka ranseiga turangeli principles abaito batene na elinde tunyara ko bachibesa iteko babye ekiroto koraiga na singincho tumaite na tubato botaka tuko na machungu tuko na umaskini na yeko gara government ya ito ego intervene elinde yaru chibesa kabire ichi asengencho go siraba yuli baito igiyakane ni kurudisha shukrani nyingi sana ase president yetu
aso wa accept wa colleagues no musikira ila Amolo Odinga do wala ile kiagara gorona ro chino ba ngo Mombasa bago discuss na rakiba chikobe ko molemba sensi itu ya Kenya umaeto mwako naende Ethiopia akakole campaign ya lenge nkongsan akagune efumbiere lakini tachi kubwa kono kairanire gaiga nende bwanchire tubwatana na tu experience tunyara correct tunyara colleagues no mwana oli mtu safu gaiga. Kwa hivyo tunaomba mtu yote ambaye amepatiwa nafasi Indeyons, ebobo jumbe, ebobo MCA, ebobo speaker, ebobo governor, we have to account for that time. Nage kogara nkoba saddened inche. Keronko igwo muske speaker ukwana na ukwana. Uno umaene, those are records.